Recently kami nag-celebrate og first anniversary ni Aisa and so na mo yung mga few clips ato na time. Hindi na lang. Yeah. May tissue, table tissue. Na dyan ay. Lang cute tagay lang ito. Ang lugod duck. Hello. Dito lang ko bisa din. Okay. Mantra tingala ko murag dako kay siya ni agdikis mong good. Paksa litrate. Lang, anniversary ano? Ano yung Muka nga ning winter ay. Habe niya gulay. feeling mo ko. Lagi. Kasosyal eh. Bye bye. Hello, good morning. Travel with Dapitan. Hello, grabe oh. Aso lang nga. Siyempre, diha na ano. Maanad kita ni. Manad na kita. Anad na ako dun. So, Tanggub. Kita yung dalan. Sorry, mo palit ani. Ay, asuro siya. 160 eh? Pindi mo na sa sudlanan pagluto ko. Lang, dili to mawalagi lang ga. Lagi ito lang. Dili daw. Oh, kuan mo good na. Sa kuan mo good na. Ayos. Naato din Ayos kayo. Pambut ay. Oh my God! Let's go! Lang good. Malamig. Sunset early. Ano pa nito fantasy lang yung pagliko. Very nice. Christmas tree. Undang mag-hike. Tapat rayo. Anong gusto yan? Ako kay mga 1,000 na mga Yay! Dapitan! Apa kayong car? Look, gabi ka mo. Yay! Grabe lo, yung katri. Pamilya pa ni? Haha. Look, sunset in Dapitan. Morning, 6:30 a.m. Ligo tag floating cottage. Let's go outside na daw. Breakfast ready na? Wow, morning. Amo, kay Aisa, bangos to kay Aisa. Hindi, kung kuaning isa ka bangos. Oh, sige, bala ka dyan. Kay Aisa man eh. Lang. Oh, ya. Kamu lang, let's eat na.
Ay, itong lang ta. Hello, good morning. Day 2. Nangita mig Petron 500 meters. When we reach 500 meters, another 500 meters. Where are we going? Right here. Another Rizal Park. They have a lot of Rizal Parks here in Dapitan. Nami sa church. Right there. We will go to the map of Mindanao that Rizal did when he was exiled in Dapitan. Wow! So old but so historic. Wow, so beautiful. This is the map of Mindanao. Tuna Bay. Ditali. Grabe, wala naman ko kailanin ng mga kuan eh. Puruan. We're there. Taguilon! That's where we're going. Ay, naara din dipulog diri niya. Dapat ta di ari. So gilabyan na tong dipulog di. Yeah, and then we are going here. Rita. Diri man lugikan, iligan. Magatang sa tuwalang. Nag-vlog. Dari magatang dito. Okay na ka mo. Cottage number 9. It's Dory daw. I'm so Dory. Ay fish Ay, so Dory daw. Ang silingan nga cottage, layo pa kayo. Good evening. Ngita tawag dinner, kadiniran. Tapos mag Fantasyland. Ni. Careful, careful your hands. Up. Actually, doon ra kayo namong giyatuan pero gasakyanan pa mi. Beer and barbecue. Ikaw pa dyan. Good morning. Third day na dire. Nata ano? Travel day na po. Pauli na. Good morning. Say good morning. Say good morning.
Breakfast. Let's go. Travel time. Ito na sila sa Picas room. Come in! Ay, cancel na. Pray! Ilang ka? Of course, dili makumpleto ang dapitan kung wala eh. Rizal Shrine. Nani mo itong higit ako idea to school. So, dili lang daw lang. $35. Pero 100. Ang gapon, kanalay na